Королевский бархуттан тигилген ойма комплект жер төшөктөрүбүз. Бул Королевский бархут материал. Bunun vilür variantı da olur. Королевский vilür çoylat. Bu çoyulbay turan variantı. Жусаңызда артында филизinin, фабричный филизinin çıkpaydı. Мынакей кол иши Королевский бархут. Бордовый цветинде үлгүсү, узуну 3 метр, турасы 80 сантиметр болгон. Салыштырмалуу үйгө сепке деп жөндү алып иштеткен жер төшөктөрүбүздүн бири. Мына жер төшөк. Мына. Ал эми мынагы жөлөңүч кандай десеңиздер, мынакей жөлөңүч 50 болот. Самок ачасы саласыз болду, кызмат кыла берет. Пакта саласыз, мунун ичине подушка ичине салып та иштесеңиздер болот. Мына бордовый түсү. Ал эми мыналар бирозо түстөрү. Сиздердин табитиңиздерге керектөөңүзгө үйдүн жасаласына кайсы бири макул келсе, бир комплекттен баштап 1000 комплект андан да көп бере беребиз. Мына фиолетовый түстөрү. Мына бир комплектте 4 дана жер төшөк, 12 дана жөлөңгүч, пактасы жок, чехол өзү. Акция баасы 4700 сом. Bir komplektten başlayıp kança olsa da alsanızlar bol verir. Sizlere kızıktı cana gerekli bulu turamısı profilde adres arkalı kayılsanızlar. Bulay bursa Kırgızstan cana Esengi ülkelerine jönөтүп жүрөбүз. Alınızlar, жақсылықтарға тойларға işletinizler.